Hano ku isi hari ahantu byagaragaye ko hashobeye abahanga ndetse n'abashakashatsi batandukanye. Yewe nawe ubwawe hari ahantu ubona cyangwa wumva ukumva hateye ubwoba n'amatsiko, ukabona ibyaho n'ibisanzwe. Mu bice bitandukanye by'isi hagenda havumburwa bimwe mu bintu bidasanzwe ndetse rimwe na rimwe bikagaragara nk'amayobera. Bityo bona kurigiye kukugezaho urutonde rw'ahantu 10 hashobeye abahanga kongeraho abashakashatsi b'isi kubera ibihabera bidasanzwe. Nge nitwa Ngendahimana Daniel, icara wige. Ku mwanya wa mbere ahantu hashobeye abahanga ku isi turasanga hitwa Mines of Paris. Ako ni agace gaherere mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris. Kazwiho gukurura ba mukerarugendo benshi kubera ibyumba byinshi kandi byiza bihari. Aha hantu hafatwa nk'ubuvumo, gusa buri wese niyemerewe kuhagera kubera amagufwa y'abantu ahari, bigatuma hagaragara nk'ahateye ubwoba kuko hari n'abadatinya kuvuga ko ari ikuzimu. Urabyumva? Ku mwanya wa kabiri mu hantu hatangaje ku isi hanateye ubwoba turasanga Door to Hell, mu Kinyarwanda amarembo agana ikuzimu. Ako ni agace gaherereye mu gihugu cya Turkmenistan kashobeye abantu cyane. Mu 1972 ubwo abashakashatsi bacukuraga bashaka kugera kuri gaze, kugeza na n'ubu hahoramo umuriro utazima kandi waka cyane. Ibi byatumye perezida wa Turkmenistan asaba ko afungwa, ariko byarananiranye. Urabyumva? Ku mwanya gatatu mu hantu hateye ubwoba ku isi turasanga hitwa Chateau Miranda. Nyuma y'intambara y'isi mu gace kitwa The Noise Castle mu gihugu cy'Ububirigi hari hatuye abashakashatsi. Guhera mu 1980 ubwo abashakashatsi bimukaga muri aka gace kugeza na n'ubu, iyo bigeze mu ijoro humvikana amajwi adasobanutse menshi kandi ateye ubwoba. Kugira ngo bakwemeze iyi nyubako byaje kurangira isenywe, ubu ntabwo ikibaho. Ku mwanya kane mu hantu hateye ubwoba ku isi turasanga hitwa Death Valley National Park, igishanga cy'urupfu mu yandi magambo. Nibisanzwe ibibera muri aka gace gaherereye mu mujyi wa California wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gace katwaye ubuzima bw'abantu benshi. Iyo ugeze muri aka gace utangazwa no kubona amabuye agenda nawe uyasunitse. Mu mwaka w'1915 nibwo itsinda ry'abahanga ryagerageje gushaka igituma amabuye yo muri ako gace agenda, gusa barashobewe. Ku mwanya wa gatanu ahantu hateye ubwoba ku isi turasanga hitwa Lake Natron. Iki ni ikiyaga giherereye mu gihugu cya Tanzania, kigizwe n'imyunyungugu y'uburozi buhanitse. Ibi bigatuma itemerera ikiremwa muntu cyose kuba cyawukandagiramo. Iki kiyaga nacyo kikaba kimaze gutwara umubare w'abantu benshi. Ku mwanya wa gatandatu mu hantu hateye ubwoba ku isi turasanga hitwa Canyon Crystals. Ni amayobera ibibera muri uyu mugezi uherereye muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Colombia. Iyo bigeze mu mpera z'umwaka kuva mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 11, ibara ry'amazi ririhinduranya rikaba umutuku, ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'iroza. Uyu mugezi ukaba uherutse gushyirwa ku rutonde rw'imigezi ibereye ijisho, the most beautiful river in the world. Ku mwanya karindwi ahantu hateye ubwoba ku isi turasanga Old Faithful Yellowstone National Park. Muri pariki y'ubukerarugendo iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibintu bita geysers, bituma amazi y'aha hantu ashyuha cyane, bigatuma asimbuka cyane mu kirere muri metero zisaga 35 ndetse na 50 buri minota 55, bikamara hagati y'iminota 2 n'iminota 5. Bikaba bikurura ba mukerarugendo ku buryo buri mwaka hasurwa n'abantu bagera kuri miliyoni zisaga 3,500 baturutse imihanda yose y'isi. Ku mwanya wa 8 ahantu hateye ubwoba turasanga hitwa Skeleton Lake. Iki ni ikiyaga giherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, kikaba cyarasanzwemo amagufa y'abantu barenga 200. Bivugwa ko ari abasirikare b'Ubuyapani bahapfiriye mu ntambara ya kabiri y'isi. Aya magufwa kandi ngo rimwe na rimwe ajya azamuka akareremba hejuru y'amazi. Urabyumva? Ku mwanya wa 9 mu hantu hateye ubwoba ku isi turasanga hitwa Kapustin Yar. Aka gace gaherereye mu gihugu cy'Uburusiya, kakaba gakunzwe kugereranywa na Area 51 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gace gafite uburinzi bukomeye cyane, bikaba bivugwa ko ari ingabo z'Abasoviete bitorezaga nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Urabyumva? Ku mwanya wa 10 mu gace gateye ubwoba ku isi turasanga kitwa Aokigala. Ako ni agace kanditse amateka ku isi. Ubu niko ka kabiri kamaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi ku isi kuko gatwara abarenga 500 buri mwaka. Aka gace karangwa n'imyuka mibi ndetse n'abazimu. Kakaba kagizwe n'ishyamba rya hegitari 3500 riherereye ku gasongero k'umusozi witwa Fuji. Urabyumva?
Ngayo nguko rero uduce 10 duteye ubwoba bona kure yaguteguriye. Wifuza ko ubutaha hari ikindi twagarukaho, wabinyuza hasi mu bitekerezo. Nge nitwa Ngendahimana Daniel. Amahoro y'Imana bane nawe.